Poštovani, pred vama je prvi uvodni u nizu razgovor na temu vjerska strujanja u vremenu današnjih društvenih i političkih previranja. Prije nego što krenemo s razgovorom, želio bih vam predstaviti ekipu sugovornika u ovoj emisiji, a također i u nizu razgovora koji će uslijediti, koji će se navezati na ovaj današnji razgovor. To su moji kolege i prijatelji, magistar Igor Dimovski iz Čikaga u Sjedinjenim Američkim Državama, dr. Tihomir Odorčić iz Kočevija u Sloveniji, a ja sam Tihomir Kukolja iz Houstona u Sjedinjenim Američkim Državama. Dozvolite mi još poneku riječ o obojici mojih kolega sugovornika. Naime, želio bih da se upoznate malo bolje sa njima, da vidite da sugovornici zaista imaju što reći o temama o kojima ćemo razgovarati. Magistar Igor Dimovski je dugogodišnji profesionalni glazbenik koji zajedno sa svojom suprugom Tatjanom započinje bogatu glazbenu karijeru još u vremenima kada su živjeli u Sjevernoj Makedoniji. No valja u ovome trenutku svakako navesti da se Igor već godinama sustavno bavi na akademskoj razini religijom, kulturom i filozofijom. Iza njega su postdiplomski studij iz povijesne i sistematske teologije sa Evanđelskog fakulteta u Osijeku, a ima također i postdiplomski certifikat postignut na Wheaton Collegeu iz filozofske teologije, a također i završava postdiplomski iz kulturologije i globalizma na Institutu za literaturu u sklopu Sveučilišta Sveti Čiril i Metodije u Skopju. Igor je također radio i u pastoralnoj službi u Vukovaru i Skopju, a predavao je na Evanđelskom fakultetu u Osijeku, a također održao je poneko predavanje na Wheaton Collegeu u Illinoisu i na Sveučilištu Andrews u Michiganu. A sada sprema podcast Immigrants, koji će biti posvećen američkim problemima vezanim uz politiku, religiju i kulturu. A što reći o doktoru Tihomiru Odorčiću? Dr. Tihomir Odorčić zajedno sa suprugom doktorom Lidijom Odorčić proveo je cijeli radni vijek vodeći privatnu ambulantu u Kočeviju u Sloveniji u službi liječnika obiteljske medicine. Od ne tako davno je u mirovini. Tihomir budno i sa zabrinutošću prati događaje u svijetu i u svojoj ranijoj domovini Hrvatskoj. Angažiran je također i u događajima svoje lokalne crkve i crkve na razini Slovenije. I zbog toga dolazi u dodir s različitim i počesto opterećenim pogledima ljudi, vjernika, koji tvrde da su Kristovi sljedbenici, a zastupaju često upitne društvene i političke ideje. Tihomir je također vrlo aktivan i na društvenim mrežama. Evo, ovo je sada trenutak da izrazim mojim kolegama, suradnicima i prijateljima dobrodošlicu i da s njima zajedno pokrenemo ovaj prvi naš uvodni razgovor. Dobro nam došli, Igore i Tihomire. Ja vidim nas u ovom našem razgovoru i kao kolege i kao prijatelje koji smo zabrinuti zbog sličnih ili istih razloga kad sagledavamo situaciju u svijetu i kod kuće odakle dolazimo. Pa nas je i to na neki način i udružilo da razgovaramo o nekim od tih aktualnih tema koje ne samo nas, nego rekao bi cijeli svijet na neki način tlače i muče. Jedan od tih problema je jedan, vjerujem da ćete se složiti sa mnom kad kažem to, jest, ne znam da li kažem da je to nova uloga, ali zacijelo zaživljena polno uloga uporaba kršćanstva, religije općenito, ali posebice kršćanstva u formiranju društvenih i političkih pitanja u svijetu, u Americi posebice, ali na svoj način i na našim domaćim prostorima, mogu reći Hrvatska, mogu reći Srbija, da počnem samo odatle, po cijelom Balkanu, da to nekako zaokružim taj prostor tamo. Pa bismo o tome željeli razgovarati, a kad govorimo o Americi, onda mi taj problem prepoznajemo pod jednim imenom koje evo već se 10 godina vuče iz opravdanih ili neopravdanih razloga, to je MAGA.
A onda iz te mage, da tako kažem, nalazi se izvedenica maga kršćanstvo, a onda nas to navodi također i na pojam kršćanskog nacionalizma. Nacionalizam nije nam strani pojam, ali kršćanski nacionalizam to je kao jedna, barem po imenu, nova tvorevina, iako u stvari nije. Pa ćemo krenuti razgovarati o tome, a pokušati onda i prepoznati i neke sličnosti, a možda i različite na domaćem terenu odakle dolazimo ili gdje živimo, jer Tihomir konkretno živi na tim prostorima ili jako blizu tih prostora. Pa bi možda, Igore, zamolio vas da vi otvorite ovaj naš razgovor, a to treba biti razgovor, da otvorite taj naš razgovor, da nam malo približite taj pojam. Vi živite ovdje kao i ja u Sjedinjenim Američkim Državama. O čemu mi tu stvari govorimo kada govorimo maga? Izvolite, Igore. Svakako. Hvala vam i pozdravljam i ja vas. Hvala vam što ste nas ovako lijepo i super predstavili. I sada da odmah uđemo u tako nazvano maga kršćanstvo. Zanimljivo je da to nije neka nova teologija. Ja bih više rekao da je to neko spajanje evangeličkog identiteta sa nekim nacionalističkim nezadovoljstvom. Ali mi moramo da to malo šire sagledamo, da ne bude da je to jednostavno čista teologija ili čisto kršćanstvo. Zato ja mislim da uspon ove ideologije, ja mislim, zahtjeva obraćanje neke pozornosti na nekoliko čimbenika. Ja sam to prvi puta primijetio onako malo ozbiljnije 2000 i mislim da je to bilo 2008. godine kada je tada senator John McCain uzeo kao potpredsjednik kandidata onu gospođu Sarah Palin. I još tada se vidjelo da ljudi to vole, to onako naći izraz tog nezadovoljstva kroz neki, ne samo nacionalizam, nego neki mi nasuprot vi, takva neka ideologija. Onda se to kasnije vidjelo da isto postoji mi nasuprot vi i na drugoj strani, kad je Bernard Sanders, kad se on pojavio, kad je on počeo da priča millionaires and billionaires, milionaši i bilioneri, znači vidjelo se da ljudi traže uzrok njihovog nezadovoljstva u nečemu. I sada, ovo su čimbenici koje sam ja htio obratiti pozornost. Prvo, tu je ona psihološka frustracija koja je bila izazvana kulturološkim i pravnim promjenama, posebno oko seksualnosti i oko roda. Kad je 2015. godine Vrhovni sud Amerike doneo onaj zakon da su istospolni brakovi sad validni, pa onda kada je kasnije počelo se pričati o transovim pravima, znači to je bilo prvo koje je njih udarilo na psihološkom nivou. Sljedeće je obrazovni nedostaci koji su vjerniki učinili podložnim autoritetima. Jer kad ti više ne gledaš školu i ne gledaš kritičko razmišljanje kao put prema istini, već kad ti gledaš šta kaže Fox News ili šta kaže neki moj karizmatični propovjednik na Facebooku i tako dalje, to te čini puno podložnijim autoritetima i prevari. Dalje, treće što mogu reći je površna biblijska formacija. Ljudi ranije su htjeli više čitati Bibliju. Sada izgleda da ljudi više nemaju, smanjuje im se pažnja. Nemaju više toliko pažnje da oni čitaju Bibliju, jer sve traje 10 sekundi, 15 sekundi. Tako da su to ljudi iskoristili sa kratkim i jeftinim političkim retorikama koji su zamijenili evanđelje Isusa Krista. Znači, oni govore o nekom Bogu i o nekom Isusu, ali su politički kratki pamfleti to zamijenili. Četvrto je to pitanje ekonomskog i kulturnog osiromašenja. Što se dogodilo? Velike su firme prebacili puno svojih poslova, firmi i fabrika iz Amerike u drugim krajevima. Da li u Meksiko, da li
Kina ili vamo ili tako. I onda se dogodilo da ljudi izgube posao i osjete onaj angst, ekonomski nemir. I kada se sve to zajedno sakupi, onda su ljudi tražili nekoga da im prvo pokaže krivca, ko je kriv za sve to, koga da ja mrzim, i drugo, ko će mi pomoći. I naravno tu je Trump iskoristio, da se je Trump pojavio 1990-ih ili 2001. ili drugi ili pete, ne bi to bilo ovako uspješno. Ali sada su se ove 4 stvari poklopile u jednu. Ljudi su postali podložni mahinacijama, znači prihvatili su razne priče o vakcinama, o zadnjim vremenima, o svemu. I onda je Trump nije neki ko zna kakav demagog. Jednostavno je čovjek imao veliku sreću da su sve ove 4 sklopili u neku konspirativnu imaginaciju koje nudi neke kosmičke narative, ali prebačeni na našu zemlju tu, posebno na Ameriku, ali naravno to se onda širi i Amerika to eksportuje, to izvozi i dalje i dalje. Ali mislim da bi za sad bilo to dobro znati, da je MAGA kršćanstvo postalo zbog, prvo, psihološke frustracije zbog ovih novih zakona koji potvrđavaju istospolne brakove i to, obrazovni nedostaci, površna biblijska formacija i ekonomsko i kulturološko osiromašenje. To bi ja rekao da je osnova, a mi sada odavde možemo krenuti i dublje definirati MAGA kršćanstvo. Hvala Igore na ovom, zaista ja bih rekao, dubokom uvodu koji nas vodi u puno toga još toga. Ali prije nego što bi možda ja nabacio isto neku misao dok razgovaramo o magiji, kakve se misli, Tihomire, kod tebe ili kod vas u ovom trenutku odvijaju iz perspektive odakle vi dolazite? Kad se recimo kaže riječ maga na prostorima tamo domaćim, možda već od Slovenije, iako je Slovenija na neki način mirnija od Hrvatske i od Srbije, o čemu to ljudi razmišljaju? Da, prvenstveno je to povezano uz ličnost Donalda Trumpa. Praktično od prije, kako ste rekli, 10 godina je to, sad možda 9 godina kad se prvi puta on pojavio na političkoj sceni, on je nekako prisvojio taj slogan MAGA, možda bi trebalo za nekoga reći da je to zapravo skraćenica od 4 engleske riječi, Make America Great Again, i što nije niti njegov original, evo to malo da kažem, koliko je meni poznato, Ronald Reagan je prvi puta to upotrijebio na jednom svojem predizbornom govoru, a možda i nije neko drugi bio, uglavnom sigurno nije taj izraz izmislio Donald Trump. No, kažem, to kod nas se to najviše s tim povezuje. I povezuje se isto sa jednom idejom Donalda Trumpa, koja iz ovog svega što je Igor malo prije govorio, je vrlo povezana, a to je America First, ili kod nas to kažemo najprije Amerika, prvo Amerika, ne? Kod nas u Sloveniji najprej Amerika. Ne? To je vrlo iritirajuće, se to prima u zemljama koje nisu Amerika, ne? Vani. I vrlo često je u početku, dok je Trump bio nespretan u prvom svojem mandatu, ne znam da li smo to primijetili, u ovom drugom mandatu već je prošlo više od pola godine, nikoga, nijednog ministra nije zamijenio, nijednog svojeg pomoćnika nije zamijenio, člana svojega štaba u Bijeloj kući. A tada je u tom svojem prvom mandatu to se je nekako svakih nekoliko tjedana mijenjalo. I naravno to je kod ljudi izazivalo vrlo često malo i podsmijeh i sve skupa. I zato su tada, recimo kod nas u Sloveniji, možda ste to pratili na YouTube-u, imali smo čak neke ljude koji su ga oponašali i bilo je vrlo zabavno to sve skupa. Ali svih tih 9 godina kad je prošlo, naročito sada, nitko se više ne šali na račun mage i svega toga. Ljudi sve više ozbiljno shvaćaju što to od tamo dolazi. Tako da, kažem, početak je bio možda više ovako šaljiv, smiješan,
ali sada uvijek to smatraju kao neki izazov, neravnopravni izazov. Taj Amerika prvo. Vrag je odnio šalu. Da, kod nas to više niko ne gleda blagonaklono. Slična situacija ne samo u Sloveniji, ne samo na balkanskim prostorima, da se drukčije gleda na Trumpizam danas nego prije 10 godina. Ne nužno da se gleda bolje, nego ovo što ste, Igor, vi rekli, vrag odnio šalu. Ne zato što ga ljudi vole, nego što ne znaš gdje uhvatiti ga na neki način i na što možeš računat, jer danas se kaže ovo, a za pola dana nešto drugo. Možda ako možemo na trenutak se također, hvala Tihomire na ovome, možda na trenutak se možemo vratiti malo još uvijek nazad. Igore, vi ste, mislim, spomenuli na neki način da nije to juče počelo. Možda to niste baš tim riječima rekli, ali čak i 10 godina. Dolazak Trumpa i manifestacija tog kulta maga koja je eksplodirala s njegovim dolaskom nije se dogodila preko noći. Nije se slučajno dogodila. U stvari, kuha se situacija već nekoliko desetljeća. Kuha se i dolazi do jedne sprege, vrlo zanimljive, a rekao bih i opasne, između društvenih zbivanja i religije. Religija poslužuje kao jedan odlični materijal da se okupe ljudi i da se postignu neki novi ciljevi. Vratiti Ameriku na zamišljeno neko vrijeme koje u stvari nikad nije niti postojalo. Da li mislite da imamo još nešto o tome reći, da bismo mogli u ovom trenutku? Ako dozvolite, htio bih ja još malo da se vratimo natrag. Pa ovo je možda čak i počelo sa Oralom Robertsom kada se njegov univerzitet tamo 60. godina borio protiv desegregacije. Kršćani su tada naučili, evanđelski kršćani, posebno bijelci, oni su tada naučili kako igrati na kartu žrtve. Oni to imputiraju ostalim rasama i ljudima, ali su oni odmah naučili, jer kad su oni rekli, kad je donesen zakon o desegregaciji, da škole moraju dozvoljavati sada ljude ostalih rasa, pa onda da se i parovi mogu biti ne samo jednorasni, nego multirasni, multikulturni, onda su to neki kršćani koji su Bibliju tumačili na način koji to ne dozvoljava, koji odvojava rase. Onda su oni rekli da njih država u stvari tlači i maltretira. I oni su, to je bilo prvi početak, prapočetak, da ga nazovem američke, tako nazovem, borbe protiv države. I onda kasnije oni ubacuju na to, oni dodaju problem abortusa. Znači, sad ja neću ulaziti u to koliko je to dobro ili loše. Ja iskreno ne vjerujem da u svijetu ima jedan čovjek što misli da je abortus dobar. I oni koji se slažu za abortus i oni koji se ne slažu, ne bi ja ni jednog našao u svijetu koji kaže, super, ajmo sad raditi abortuse. Ali da ne ulazim u tome. Hoću reći da koliko je ova situacija sad postala opasna i zapaljiva. Vidite što se dogodilo. Kršćani, posebno bijeli kršćani, oni još uvijek imaju disproporcionalnu moć u društvu. Oni još uvijek drže alatke moći. Oni su još uvijek CEOs, oni su još uvijek šefovi. Oni su još uvijek oni boomers, što ih kažu stariji ljudi, što imaju kontrolu nad kulturom na neki način. I on tako razmišljao. Ali što se događa? 2015. godine se događa da ljudi, da Vrhovni sud priznaje homoseksualcima pravo braka. Oni ljudi koji misle da je to veliki grijeh, a kao što vidimo danas, kršćanstvo, posebno u Americi, posebno veliki deo, 60-70% bijelih evanđelika, da je njihova identity marker, što kažu, mark ili njihovog identiteta. Slika njihovog identiteta nije Isus Krist, nego je slika njihovog identiteta što je grijeh i gdje je homoseksualizam na toj ljestvi. I oni ga stavljaju obično gore. I kad se to dogodilo da Ustavni sud, Vrhovni sud prizna brak,
to je za njih bilo strašan psihološki udar. Strašan udarac. Ranije su oni to, jedva su to podnosili sa abortusom. I znate kako svakog novog, kad dođu ciklus izbora, svako kaže, ja kad dođem na vlast, ja ću to abortus skloniti. I to im je bilo važno riješiti. I sad na to zamisli dodašiš još homoseksualni brak i zamisli na to dodaš još trans rodove da su dozvolili da trans ženama budu se natjecali sa što ih zovu cis ženama, sa ženama u sportovima. To je za njih bila strašna stvar. To je za njih bilo takav udarac. Ja sam prije neki dan čitao jedan članak u New York Timesu i jedan pastor ovako kaže: mrzim homoseksualizam ne samo radi homoseksualizma, jer mi je izgledalo da je homoseksualizam jači od Boga. Što hoće reći on? Kaže, kako je uspjelo da mi kršćani imamo poluge vlasti, a ovu smo bitku izgubili? I onda njima dođe Trump i kaže, ma ne brinite, ja ću sad postaviti sudije da ovo izbacim, ja ću napraviti da se transgender izbaci, ja ću napraviti da se ovo... I to su oni u Trumpu vidjeli. Njima ne treba Isus Krist. Njima ne treba spasenje od grijeha. Njima treba povratak na neko drugo vrijeme kad su homoseksualni brakovi bili nedozvoljeni. To njima konkretno treba. Jer ako se to ne vrati, onda oni misle da su izgubili moć. A izgubiti moć je strašna stvar. Zamislite kao sad vi idete ulicom i neko vas uhvati i stavi vas u lisice ili stavi vam pištolj na glavu. Tako se oni sjećaju da su oni izgubili moć i da su im liberali stavili lisice. I onda oni neće prezati od ničega, znači ni od čega, da se to promijeni natrag. I mi sad kažemo, ali dobro, to se nije dogodilo, vidi, oni su još dobri. I jedno samo da kažem, a kad se dogodi neka kriza u Americi, da društvene stege počnu padati, onda ćemo vidjeti što oni stvarno hoće učiniti. Kao što smo čitali u onu knjigu Ubijanje Sarajeva, što je Miroslav Volf spominjao. Kaže, kad je ona profesorica muslimanka, pa kaže, ovi drugi profesori su me tukli, kaže. Tukli su me i kaže, ne zaslužuješ ti ništa, životinju jedna. Eto, svi ti profesori su kao voljeli djecu, su kao bili normalni članovi društva. Sve dok društvene stege nisu popustile. Kad društvene stege budu popustile u Americi, vidimo sad što Trump radi. Nemojte da vjerujete u FBI, nemojte u izbore da vjerujete, sve ovo je namješteno, ovo ne postoji kao istina, ono ne postoji kao istina, a s druge strane postmodernisti ne pomažu. Postmodernisti su odavno rekli da istine objektivne, nemojte sve to subjektivno doživlje. U takvoj jednoj situaciji, kad je istina borba za hegemoniju, ako oni dobiju, kao što oni već rade, evo sad će skloniti departman odgoja, odnosno obrazovanja, pa hoće skloniti ovo, pa hoće skloniti ono, pa hoće dati moć državama, pa evo vidimo da Teksas kaže, mi ćemo sad dodati još 5 pratenika u Kongres. Kad se sve te stege padnu, onda ćemo mi vidjeti koliko je taj kvazi kršćanstvo opasno. Mi se sada igramo i ovako malo čak i akademski pričamo o tim stvarima. Ali ja sam ovdje da upozorim ljude. Desit će se, nadam se da te stege neće pasti. Nadam se da će Amerika opstati. Ali kako ide situacija, i javlja se u meni jedan strah da se to može dogoditi. A kad se to može dogoditi, tko će homoseksualcima garantirati da ih neće izvesti na ulicu i ubiti? Hoće to policija? Koja policija? Zato kažem, ovo je jako ozbiljna stvar i zato se treba puno o ovome govoriti. Ne znam da li da vi sigurno znate Tim Alberta. On radi za The Atlantic. On je išao po crkvama, on je napisao onu knjigu, zove se The Kingdom, The Power and Glory. On je išao po svim crkvama i on kaže da većinom bijelih evanđelskih crkava sada propovjeda skepticizam
o vakcinama, propovjeda mi nasuprot drugima, i to ozbiljno mi nasuprot drugima. Onako, oni su, to je već neki, ima neki kozmički karakter. Oni su, demokrati su ili liberali ili progresivci, kako god je, oni su sluge đavolje, znači oni više nisu ni ljudi. Znači, polako ih se odljuduje, da iskoristim neku, oprostite, ja nisam Hrvat pa možda neke riječi ne pogodim, ali polako ih se odljuduje da bi se nešto kasnije dogodilo. I kaže da, ovaj gospodin Tim Alberta kaže da se to sve više i više koristi po crkvama. Znači sve više politički pamflet. Ljudi, jer kasnije, evo kaže jedan, tu sam negdje imao zapisan, jedan kršćanin kaže ranije, vani postoji Bidenova istina, postoji Trumpova istina, postoji ova, postoji ona. U crkvi je bila jedna istina. Istina da je Isus Krist, da je Bog kroz Isusa Krista učinio to što je učinio, iskupio čovječanstvo i tako da. Ta istina se više ne spominje. O Isusu Kristu se sad gleda kao liberalu. Oni kažu da više mi ne možemo, toliko smo mi izgubili moć, da mi više ne možemo koristiti tog liberalnog Isusa koji okreće drugi obraz. To više za njih je hereza, to više nije kršćanstvo. Oni kažu sad ne uspijeva. Oni traže neki drugi modus operandi, neki drugi način djelovanja, a taj način meni jako izgleda na neko nasilje. Da li će se to pretvoriti u fizičko nasilje? Nadam se da ne. Ali za sad situacija ne izgleda baš najbolje. Ako se stvari ne promijene, ići će ka sve većem nasilju. Ja vjerujem da stvari idu u tom pravcu. Samo u ovom trenutku to nasilje se odnosi prema emigrantima, doseljenicima, izbjeglicama, gdje ih po 20-30 maskirnih osoba naoružanih gone jednu osobu. Ljudi traže nasilje i sada im država pruža ono što se kaže, što se zove vicarious, zamjeničko nasilje. Ali kad više nema imigranata, mora se neki novi žrtveni jarac naći. Ljudi traže žrtveni jarac. Da li, kao što sam rekao na početku, preko Sandersa 100 milioneri i bilioneri, ili imigranti ili homoseksualci, ljudi traže tog žrtvenog jarca, tog scapegoata, i dok im država pomaže, možda će biti smireniji. Ali kad više ne bude to bilo, bojim se da će biti opasno. Pa, zaista toliko toga načinjemo i možda je to jedan lijepi uvod u što ćemo, ako Bog da, kroz nekoliko emisija raščlaniti i onda fokusirati se o različitim stvarima kao pojedinačnim temama, ali ovaj detalj koji ste spomenuli, kad se nasilju dadne duhovna dimenzija, kad se ono opravda u ime nekog višeg duhovnog zvanja, tu nema zlu kraja. Danas još uvijek, jer smo u nekom međuprijelazu, postoji neke kočnice, nije ni Trump lud i zna da isprobava koliko može. Međutim, ako prođu uspješno ove faze, da se mi naviknemo na to, da naoružane grupe idu po ulicama i hvataju koga hoće i da niko ne može tome napraviti ništa i da zatvaraju gdje hoće, sutra će zacijelo zatvarati i neke druge skupine ljudi. To je i povijest na kraju krajeva i Njemačke prije Drugog svjetskog rata i vodeći ka Drugom svjetskom ratu. Nije ni Hitler sve radio 39. i 40. što je radio 33. godine. To moramo također prepoznati. Puno detalja ste naglasili koji su jako bitne, ali jedan bih ja uzeo trenutak ili dva i onda bih volio očutiti o čemu Tihomir, moj kolega Tihomir, razmišlja u ovom trenutku kad nas on sluša. Jer kad ja slušam povjesničare američke koji malo to objektivnije gledaju, pa nisu evangelici američki oduvijek bili toliko niti politički angažirani, niti su ni brinuli previše o tome da li neko je počinio abortus ili nešto. Sve to došlo u jednu trenutku kad se uspjelo, kad se shvatilo da kroz to se može politička moć. I onda su se uhvatili jedna ili dva detalja na ono starozavjetni način. To su veliki grijesi i to treba zatrijeti, ali u isto vrijeme ta briga o čovjeku, biti pro-life,
uopće ne očituje na masu drugih područja. Evo sada, možeš vikati biti pro-life, a u biti ni ne viče više toliko puno, ali gdje je taj pro-life princip ili načelo kad je pitanje o tim jadnim emigrantima i kad se tuče zatvor? Gdje je taj? Ko se brine? Zašto ti isti evanđelski kršćani, to će proći pokraj njih da oni neće ni primijetiti. Ali još uvijek pod izgovorom je da treba stvoriti čudoredno društvo na kršćanskim vrijednostima i to zamišljenim vrijednostima koje u biti nikad nisu sustavno živjeli u prošlosti. Ali jednu stvar mislim koju isto moramo pripomenuti dok formiramo na nekako platform ovog razgovora i budućih razgovora je rasizam. Rasizam. Čini mi se, to je nešto što je mene šokiralo. Ja sam skoro povjerovao da je to sa Martinom Lutherom Kingom juniorom to bilo riješeno i sa njegovom mirnom revolucijom društvenom, da je to bilo riješeno. Da bi shvatio ovih godina da je to sve bilo zapravo pritajeno i da sada ključa ponovno i da postoje gomilati desničara, bijelih ljudi koji bi tako rado željeli vidjeti da se sve to što su oni nekad radili ljudima druge boje, da mogu ponovno tako se odnositi. I kad gledate u biti i sadača, kad gledate recimo ko su ti ljudi koje u biti hvataju, kad je Trump najavio da on ide hvatati i loviti kriminalce, ljude koji su tu, a ne bi trebali biti. A kad se shvati da u biti u tim tisućama i tisućama ljudi koji su do sada pohvatani, poslani ko zna kuda, tek je neka mala mrvica tih ljudi da možeš reći da imaju nekakve veze s kriminalom, a da su sve drugo normalni, jadni ljudi koji su ovdje tiho živjeli, nikom problema nisu stvarali, pošteno su zarađivali i da se hvata njih i da se uglavnom hvata njih po tome kako oni izgledaju. Pa uhvate tako i američkog državljana, prebiju ga, bace ga negdje i onda ga potiho dan, dva kasnije kad su vidjeli da su priveli ne nekakvog ilegalnog doseljenika. U tome se vidi ta ponovna, ja bih rekao, bujica rasizma. Rasizma koji u biti nikad nije kod jednog velikog broja bijelih ljudi bio prežaljen. I kad se pojavio Obama na vlasti, to im je bio šamar koji oni nisu mogli nikome ni sebi oprostiti. I nakon njegovog odlaska dolazi čovjek za koji oni smatraju on će vratiti stvari nazad. I mi često uzimamo Trumpa kao simbola zla Amerika, ali se on nikada nije dogodio sam. On ne bi bio nitko i ništa bez gomile, bez mase ljudi, bijelih ljudi koji su ga stvorili. I što je najtragičnije, ja zastajem ovdje jer volio bi čuti Tihomira ponovno, je to da su to učinili bijeli američki kršćani. Bez bijelih američkih kršćana on ne bi bio predsjednik ni prvi puta, niti bi bio pokušaj da drugi puta dođe na vlast i ni ovaj treći puta bez 80% bijelih kršćana koji su mu dali moć. To je najveća tragedija i najveći cinizam u cijeloj ovoj priči. A on nas vodi također i to maga kršćanstvo gdje dolazi do tog mesijanskog kulta Trumpa, uzdizanja njega na razinu Krista ili uz samoga Isusa Krista. Što me podsjeća me na onu situaciju sa Davidom Korešom, jer vam to poznat 90 godina. Nije David Koreš nijekao da Isus Krist nije Mesaja, ali on nije do kraja završio posao. Pa se trebao pojaviti grešni Mesija, a to je onda bio David Koreš. Pa on zajedno s ovim Isusom, oni će zajedno odraditi posao. To mi sliči upravo na ovo što se događa ovdje. I zato se pojavljuje i ono kad je bio na Insurrection Day, odnosno pokušaj da se sruši ova država 6. siječnja 2021. godine, gdje ste vi vidjeli tu gomilu razjerenu koja je u ime Božje išla osvajati kongres ili gdje su to bili, sa parolama Isus Krist je moj spasitelj, a Trump je moj predsjednik, odnosno oni su moja dva spasitelja. Tihomire, o čemu vi razmišljate?
Da, ovo što ste sad zadnje govorili obojica biti, mislim da je prenaglašena uloga Donalda Trumpa kad god razmišljam, ali tako je to. Uvijek postoji kod ljudi tendencija da se stvari usmjere u jednu osobu, da se skrate u jednu rečenicu ili u jednu riječ, maga, ne, na primjer. A stvari su puno složenije. I tu, recimo, sad zato baš što je ta naša emisija predviđena za ljude koji ne žive u Americi, bilo bi dobro isto i to naglasiti koja je osnovna razlika između uloge predsjednika u Sjedinjenim državama i uloge predsjednika u Europi, gdje postoje takvi trendovi, ne samo trendovi, gdje isto imamo čak i diktature ili recimo te vlasti koje se ne daju nikako skinuti sa prvoga mjesta u državi. Osnovna razlika je ta, upravo to ste sada govorili, u Americi, zbog tog kršćanskog nacionalizma, oni su sebi odredili utjecajnu osobu, medijski i eksponiranu, i takvu koja se može sa svojom retorikom približiti i najjednostavnijim ljudima. Ne? Zato vi se dobro sjećate 2015. kad su bili preliminaris, ili 16. zapravo, 16. kad su bili, znači, ti izbori, u preliminarni izbori u stranci, da je bilo tamo puno boljih kandidata, bi rekli ljudi, od njega, ne. Čak i za njihovu ulogu tu koju je ta akcija kršćanskog nacionalizma pripremala, ali oni su izabrali upravo Trumpa. Zato što govorim, jer on najbolje mogao poslužiti njihovim ciljevima, o kojima je Igor u početku dobro govorio, ne. Ali osnovna razlika u Europi je ta što u Europi se, bilo zbog utjecaja iz Amerike, bilo zbog nekih drugih razloga, prije svega recimo problem imigracija u Europi, ne, to znate dobro, da o tome ne govorimo, a i sličnih tih faktora o kojima Igor govori u Americi, se pojavljuju samostalno takve tendencije, a mi imamo sada da predsjednici, odnosno političari, oni se dodvoravaju tim klerikalnim ili manje klerikalnim pokretima. Recimo, uzmemo primjer Rusije, ne? Pa svi dobro znamo da tko je Vladimir Putin. No? On je školovan od početka do kraja u jednom čisto drugom antireligioznom sistemu. Što je kod njega dovelo do kakvog obraćenja u životu? Kad je on postao born again Christian? Nikada, ja ne vjerujem, da se on preobratio ili krstio. Ali on je shvatio da zajedno sa pravoslavnom crkvom on može postići neograničene ciljeve. Neke stvari on mora napraviti i zato onda ga vidite uvijek kada su takve. Slična stvar se događa i u Srbiji, gledamo, ne, Vučić i pravoslavna crkva. Slična stvar se događa i u Hrvatskoj. Zanimljiv je upravo događaji koji su nedavno bili, ne, oni su samo kulminirali. Stranka koja je u Hrvatskoj na vlasti već skoro 70% svega vremena od kad su u Hrvatskoj slobodni izbori, je prilično loše stoji u zadnjih, recimo, 8 godina, ne, tako ćemo reći. Više nema. Nekada je bilo to za HDZ normalna stvar da na izborima dobije apsolutnu većinu, ali to sad više nije. Znači, HDZ treba gotovo redovito, treba nekoga da mu pomogne u koaliciji da može obrazovati vladu. Da bi do toga moglo doći, mora se poslužiti upravo sa takvim dijelom stanovništva koji je izrazito, da kažemo, oni to zovu domoljubno, ali ja to nikad ne bi za to rekao, koji je izrazito, ja bih rekao, desno, radikalno anti-imigracijski, normalno uvijek antisrpski, protiv najbližega susjeda si uvijek, i zanimljivo u zadnje vrijeme čisto iracionalno za moj pojam i antievropski orijentirani. Ne?
Zašto kažem iracionalno? Zato što sve ovo što Hrvatska ima u zadnjih 10 i više godina od kada je u Europskoj uniji je dobila na račun razno raznih tih europskih sredstava. Zato meni to nije jasno zašto su ljudi toliko protiv. Naravno, opet se vraćamo na ovo, što je prije Igor govorio. Ti liberalni stavovi, odnosno velika regulacija koju Europska unija propisuje, mnogim ljudima se čini nepotrebna, čini im se da ih ne samo da je nepotrebno, da je ne samo to da je pretjerano, nego da ih koči u mnogo čemu. I upravo, ako sad odmah skočimo opet preko Atlantika, što je bio jedan od glavnih obećanja Trumpovog nastupa, znači to sad u ovom drugom mandatu, ta deregulacija koju je zajedno sa Muskom su ju forsirali. Naravno, kad su došli na vlasti, kad je trebalo prvi proračun napraviti, onda se pokazalo da od te deregulacije neće biti baš tako puno i zbog toga su se i razišli Trump i Musk. Ali hoću to reći, Europska unija je možda previše toga regulira, neki će reći. Ljudi se smiju onim plastičnim čepovima koji se ne mogu više skinuti sa flaše. Jeste to doživjeli kad ste bili u Hrvatskoj ili u Europskoj uniji i tako dalje. To su samo takve neke sitnica, ima ih mnogo takvih stvari reguliranih i ljudima je to dozlogrdilo. I kažem, to su sve razlozi zbog čega su ljudi, znači, protiv imigracija, protiv te rodne politike, kako oni to zovu, da su protiv pobačaja. Sad to protiv pobačaja, znate šta, to je, baš sam slušao Igora kad je govorio o tome, to je uvijek vrlo dvosjeklo obećanje. Zašto? Jer s jedne strane na njega se lijepi jedan dobar dio ljudi koji su religiozni, ljudi koji su već izvan rodne dobi, da kažemo, koji više žena izvan rodne dobi i muškarci neki i tako dalje. Ali mlade žene neće vam te nikada, njih to neće oduševiti. Možda ustima da će reći, ne, ali u svakom slučaju to ni... I zato, ako se sjećate, Trump se isto ograničio što se tiče te politike, naročito ako se sjećate njegova supruga, inače Slovenka, koja potiče iz te, kažem, vrlo liberalne i sekularne države, je dala svoje mišljenje i objavila ga u jednom proglasu još prije izbora. I tu se Trump nije usudio njoj suprotstaviti. Ne? No, uglavnom, kao što sam to rekao, ovi političari u tim zemljama, europskim zemljama, više koriste te trendove desničarske i ne znam kako ću nazvati, za svoju promociju, da bi ostali na vlasti. Dok u Americi je obrnuto. Su ljudi koji su to isprogramirali, su našli sebi čovjeka koji će im poslužiti da oni osvoje izbore. Evo, toliko sam htio reći, a ako bude još vremena, htio bih nešto isto reći o razlici između kršćanskog nacionalizma, oziroma između nacionalizma kako ga se razumije u Americi i nacionalizma kako ga se je razumjelo nekada u Jugoslaviji. Jer to može nekada stvoriti neku neslaganje pojmova, odnosno nerazumijevanje. Hvala, Tihomire, uživam u ovom našem razgovoru, ali vidim da je vrijeme nam kaže da trebamo za nekih možda 15-20 minuta privesti ovo naše, za koje ja smatram uvodno druženje po ovome jako velikom pitanju, a to je zlouporabi i uporabi religije, vjere, posebice kršćanske u današnjim društvenim tijekovima. Dakle, da zaokružimo upravo sa pitanjima koji su povezani s ovim što smo razgovarali, a također i sa naslovom, a to je, počeli smo razgovarati o magi, pa onda iznjedreno iz toga maga kršćanstvo, pa onda povezano na to kršćanski nacionalizam i na kraju i sam pojam nacionalizma. Da pokušamo zaokružiti i vidjeti kako je to povezano, u kojem smislu je to isto, u kojem smislu je to različito. Još uvijek u ovom uvodnom izlaganju, a vjerujem da ćemo imati prilike u buduće ući u dubinu svakog od ovih. Tihomire, izvolite. Da, prije sam rekao da bi bilo dobro istaći tu razliku između kršćanskog nacionalizma u Sjedinjenim Državama i nacionalizma kako ga mi znamo ovdje na Balkanu, kod nas. Naime, radi se o jednom
drugačijem načinu upotrebe riječi nacija. Naime, na engleskom govornom području, a mislim da sve više i kod nas se taj naziv nekako promovira, nacija znači ono što mi zovemo država. Ne? Vrlo je to signifikantno kad se gleda recimo prvi američki ustav, ta deklaracija neovisnosti, gdje oni kažu we the people, znači mi puk ili narod smo postali nacija, ne? Zato što smo se udružili zajedno. Znači, i u Americi nema više nacija, nego je jedna nacija, to je američki narod, američka nacija koja je nastala iz Njemaca, Engleza, Francuza, Skandinavaca svih vrsta i kasnije Iraca kad su došli, Italijana, da ne govorim i naših Slavena što su došli. Ne? Tako je kod njih nikada nije bio problem kad se kod njih govori o nacionalizmu, da su se isticale, ja kažem, neke te etničke pripadnosti raznih tih ljudi koji su načinili, stvorili Sjedinjene Države. S druge strane, kod nas u Jugoslaviji, koja je bila isto više etnička, sada koristim tu terminologiju, zajednica, nekako od početka njenog postojanja se svako isticanje pripadnika pojedinih naroda u toj državi se je zvalo nacionalizmom, koji je bio onda više manje nenaklono gledan, ne? Jer vi dobro se sjećate da je bilo čak i kažnjavano i sa nekim zakonskim propisima su ti nacionalizmi pojedinih naroda, da ne kažem republika, bili tako tretirani. I zato kad danas netko govori o kršćanskom nacionalizmu, onda je malo čudno kod nas u Europi, oziroma tu na Balkanu, da kažem, što se sad s tim želi reći. Naime, ta složenica kršćanski nacionalizam je više napravljena zbog toga da se ne razdvajaju niti rasni pripadnici, iako smo čuli da se razdvajaju, to bez daljnjega, ali da se obuhvate svi oni ljudi koji čine tu Ameriku. I na neki način ljudi koji zastupaju taj kršćanski nacionalizam u Americi, ti evangelici o kojima smo govorili, ne, oni se pozivaju na to da je Amerika bila načinjena od ljudi koji su bili jako pobožni, koji su imali mnogo kršćanskoga u sebi. Praktično nije bilo, i to je istina, osim urođenika, Indijanaca, odnosno tih nativnih Amerikanaca, nije bilo drugih tada pripadnika religija. Ne znam, možda malo budista je bilo, nekoliko Kineza, nekoliko stotina tisuća Kineza, možda tek kasnije, u krajem 19. stoljeća. Ali u samom početku nije bilo drugih i oni se pozivaju na to svoje zajedničko kršćansko porijeklo. I mislim da ima u onome Pledge of the Allegiance one nation under God. Jedan narod ili jedna nacija pod Bogom. I zato je zato se to zove kršćanskim nacionalizmom. Da će se to u Europi, odnosno u našim balkanskim državama, ikada probiti, ja ne znam, skoro i ne vjerujem, jer kod nas je situacija mnogo drugačija. Naprimjer, konkretno, ta blizina tih velikih podjela u kršćanstvu je nigdje toliko prisutna koliko na Balkanu. Imamo, znači, istočno kršćanstvo, pravoslavlje, ortodoksno kršćanstvo i odmah u toj istoj državi s jednom rijekom podijeljeni imamo zapadno rimokatoličko kršćanstvo. I iako je rimokatolička crkva po svojem je opća crkva, katolička znači opća crkva, univerzalna crkva koja objedinjuje sve narode, ne? Čak i Amerikanci su katolici i tako dalje, i imaju svi jednoga poglavara, rimskog biskupa, papu. Ipak u nekim državama, u nekim narodima
koji su bili uvijek negdje na granici, bilo sa islamom, bilo sa pravoslavljem, se ta crkva dosta često poistovjećuje i sa narodom. I postoje vječno pitanje na koga ne znam da će itko znat dat odgovor, koliko ljudi su Hrvati zato što su i katolici ili koliko ljudi su Srbi zato što su pravoslavni. Na to pitanje ne znam, ako mi netko zna dati odgovor, bit ću jako zadovoljan, ja ne znam da će mi ga dati itko. Dakle, u toj situaciji, znači te bliskosti, tih sudara, tih dvaju velikih religijskih, i pošto su i u prošlosti bile tendencije, recimo, nekog velikosrpstva, velikorustva, recimo, gdje je zapravo katolička crkva je najviše nacionalno angažirana upravo u 3 zemlje u Europi. U Irskoj, Poljskoj i u Hrvatskoj. To su zemlje koje su uvijek bile na neki način ugrožene, ako tako možemo reći, od drugog naroda koji je imao većinsku neku drugu crkvu. Tako je, to je, ali u svakom slučaju, kad god koja politička vlast vidi da se može na nacionalnu kartu nacionalizma igrati, oni će to iskoristiti. I to sad vidimo, to se kod nas u Europi događa. Puno hvala, Tihomir. Ja mislim da je takako važno bilo za čuti i mogući materijal za nadgradnju i razgovor također u našim sljedećim emisijama, ako Bog da. Igore, imam za vas pitanje jer ste natuknuli, dali ste ideju o čemu biste željeli reći. Samo da ubacim komentar. Ne znam da li se slažete s tim, ali ja ovako sam isto podosta razmišljao koja je razlika između kršćanskog nacionalizma i nacionalizma. Jedan i drugi često zlorabe religiju, međutim jedan je etnički, plemenski nacionalizam, a drugi je ideološki nacionalizam. Tihomir, to ste spomenuli ovdje. U Americi taj nacionalizam nije niti oko ove grupe Amerikanaca ili one, nego oko jedne ideologije, iskrivljene kršćanske ideologije. Dok na prostorima Balkana, i ne samo tamo, on je etnički, on je plemenski, koji se onda grabi za Boga da ga nekako iskoristi u okviru nekih svojih interesa. Zar nismo to možda i vidjeli ovih dana, Igore? Mislim da ste vi željeli upravo o tome nešto progovoriti, o ovome koncertu koji je nedavno održan i gdje se stvorila cijela buka nakon toga, ideološka, ali na etničkoj bazi. Izvolite, Igora. Znači, ovo sam ja htio reći i posebno sam htio govoriti o koncertu Thompsona u Hrvatskoj i možda malim stvarima u Srbiji. Ljudi su često branili kad su mladi izvikivali za dom spremni i takve neke parole. Oni su govorili da je to neko mladalačko uzbuđenje, da to nema nikakve veze, da se ništa od toga neće dogoditi. Ali oni koji tako misle ne razumiju koliko je snažan taj poriv nacionalizma i koliku moć taj nacionalizam ima. Ja se sjećam se kad smo živjeli u Jugoslaviji i tada su postojale neke tenzije, malo Hrvatska i Slovenija, pa Hrvatska i Srbija, Hrvatska i Kosovo, mislim Srbija i Kosovo, Makedonija i Kosovo i svi smo se kao zezali, ali tada se nije dogodilo ništa jer je velika ideologija iznad toga bilo bratstvo i jedinstvo. Tako da taj nacionalizam nije mogao uspjeti. Sada toga nema. Sada kad ljudi kažu za dom spremni, neko kaže da je to nije već, to je samo usklik zadovoljstva, eto volim Hrvatsku. Ali opet se moramo vratiti na te društvene stege. Pa isto je bilo to zezanje tako i za vrijeme Jugoslavije. Vi Hrvati ovo, vi Srbi ovo. Tko je očekivao da će se ljudi potući? Jeste vi očekivali da će do rata doći, a znali ste i vi da postoje tenzije? Nitko to nije očekivao. Opet kažem, svi ti, možda ne svi, ali dobar broj onih koji sad kažu za dom spremni, kad ne postoji neko koji gleda sa strane, kad ne postoji ta stega društvena, kad ne bi bilo policije i toga, oni bi napravili neke jako loše stvari. Sada, to je nacionalizam. Rekli smo da u vrijeme Jugoslavije taj nacionalizam malo bio potisnut ideologijom bratstva i jedinstva.
Ali zamislite sad vi kršćanski ili religiozni nacionalizam. Zamislite nacionalizam u ime Boga. Jedno je kad ja kažem da hoću da zaštitim državu od imigranata. A drugo je kad ja kažem da je Bog meni zapovjedio da to napravim. To su ogromne razlike. Jer kad ja kažem da sam ja iz države X i ne volim državu i ljude iz države Y, ok, ja ih ne volim, možda ih i mrzim, ali ne moram ništa napraviti. Ali ako mi Bog zapovjeda, onda i tekako moram nešto napraviti. Ne može Božja zapovjed samo ostati tek tako na razinu intelekta. I zato je taj kršćanski nacionalizam opasan, jer te zove te da nešto napraviš. Ajmo sad napraviti ovo. I sad opet kažem ja, zašto ljudi to ne prave? Jer ne mogu, jer sad je još uvijek policija iskontrolira, imaju zakone i ovo ono. Ali polako, evo vidite, pazite ovaj primjer. Znate vi da je TikTok zabranjen u Americi? Zakonom, Ustavni sud ga je zabranio. TikTok se ne smije koristiti u Americi, jel znate to? TikTok se po Ustavnom sudu, znači najvišeg suda, je rekao TikTok se ne smije koristiti i nema tu priče. Jel mislite da je TikTok zabranjen u Americi? Nije. Nije. Zašto nije? A Ustavni sud je rekao. Nije jer Trump neće da ga zabrani. Ako i Ustavni sud garantuje tebe neka prava, ali vojska i policija nisu sa sudom. Vojska i policija su kod vlade. Ako predsjednik neće da sprovede te zaštite u društvu, tko će te zaštititi? Sudija? Kako će te sud zaštititi ako ti dođu ispred kuće i kažu ej ti homoseksualac ili ti transgender ili ti ove rase ili ti one rase? Kako ćete ovaj sud zaštititi od toga? Trebate policije zaštititi, trebate ljudi. A ako ljudi kažu da im je Bog dao pravo ne da samo da te ne zaštite, nego da ide protiv tebe, šta ćeš ti tada? Tu ću ja stati sa ovim, neću prognozirati, ali situacija je ozbiljna, ali molim ljude neka razmisli o ovom retoričkom pitanju, jer će postati ozbiljno pitanje. Kad u Hrvatskoj ti postaneš jedan od drugih, ili u Srbiji si ti sa ovim na vlasti. Odjednom nisi, odjednom vlast je nešto zeznula, srušila se ta stanica i ubili ljudi. I sad kažeš ti, čekajte, vi morate nešto o tome snositi računa. Odjednom si ti drugi. Ko tebi garantuje kao drugog da će te netko zaštititi? To je jedna od najopasnijih stvari kršćanskog nacionalizma. Jer kad tebi Bog da pravo, oni odmah nađu tekst. Kome se trebamo pokloniti prije? Bogu ili caru? Odgovor je jasan. I kad se to dogodi, a mi idemo u tom smjeru, onda nek nam Bog pomogne. Zahvaljujem Igore i Tihomire na ovom našem uvodnom razgovoru sa izazovnom krovnom temom vjerska strujanja u vremenu današnjih društvenih i političkih previranja. Možda je u stvari dobro da zaključimo onako na izgled u zraku, da zaključimo naš današnji razgovor upravo na izrazima vaše zabrinutosti, Igore. Evo, prepričat ću vaš zaključak. Što će se dogoditi kad sve društvene kočnice popuste i kad se vjerski fanatizam prihvati kao normalan politički društveni govor i normalna politička društvena akcija, kao način ponašanja sasvim normalan, prihvatljiv i Bogom dan prema onima koji drukčije misle. Da podsjetimo, Igor je postavio pitanje što kad se ljudi počnu ponašati na naopake načine i to zato što Bog to navodno tako hoće. Evo, dragi prijatelji, toliko u ovom našem javljanju, u ovom našem prvom razgovoru. U međuvremenu, na temelju naših planova, a također i na temelju dinamike vaše komunikacije s nama, jer zacijelo uopće ne sumnjam da
će vas ova emisija, neka od vas barem, zaintrigirati, pa će vas ponukati da se osvrnete, javite na ovaj ili onaj način. Dakle, u međuvremenu i mi i vi imamo posla, pripreme za našu sljedeću emisiju, koja će se dogoditi, vjerujemo i nadamo se, za tjedan dana. Dakle, na sljedeći nastavak slijedi za nekoliko dana. Želimo vam svako dobro i još jednom zahvaljujemo Igore i Tihomire na ovom našem današnjem razgovoru. Svako dobro.